oyebi likambo kimeli kishasa po mko sekrane yebana o samba po yo finga abatu yo finga abatu po finga bana ya baninga omoni nzambe nenga futaka batu na baki vous serez livré en spectacle bino nyonso bosimba kisi po na YouTube roba no komela ebandale abloka biso kutu abloka biso tena bina niveau e wata na kana ofanda na kote na nini ofanda na kitambo parce que on sabe monsieur pas docteur Hakim so docteur Hakim kana kenozo mbongo ya futa loyer ndaku ne pagoga témoin aoye sangabi l'autre ça to vanda na goga lobi na buta kabenga $800 ken na kosi dans un bon pagoga mais tout ça il a tolobé la fali tout ça les monsieur fali moi tout ça mais na pourquoi OK pagogo zumi ya bo za reconnaissante est-ce que chaka logo ya stade de martyr a fali na film o chakate on va que o chata kabate yo linga la safali ke yo linga ke ken boni boy ko to yo bin sa secret mususko ngane na zaboy ngana zaka na hypocrite so na problème na fali na lobango na TV to bongisa ndenge na clair bino ba hypocrite système ta chaba bino Fifi alobeli yango bien te Fifi pe kola po ye pa lia ki mbongwa martyr po héritier bimisa mbongwa oui ona muto na martyr muto ken so yo lobi héritier salim pia ka que yo contredire maloba nanga ken to za batuko est-ce que boti ba kale ba date atomo la tumso bazong sama kolusima yo sakana martyr ko préparer en 2 mois na poto oyote amemanga na poto te na $3,000 na yon sous la fina yo o motema mabe c'est un grabo e makasi yango mo pena na apena raison na finga ke pamba ba yana no muto ala travo mvoela ba ya mesela be tanda sa banchor ya pendenge po yo pena to sola no bana tongo na sali pe mission na poko tina grâce témoin finga vrai martyr 2 mois nyoso ba tia ba 6 mois na ondi mango te muta préparé martyr 5 ans muta préparé 2 mois na gagné muta préparé 2 mois ya o muntu beno zitaya prepare biti ano chango awa ono chango mutala mwikala tanga biba ngana beta martiro nango et puis a beti a participer bato a beti journée 25 de Saint-Diana banana fisiwa stone alinga ko trop fanda 6 mois ndak mo biso mbale eza salaire te omoni elona siwa mama mbongo kuna oloba ngote siwa oza bato bo porter l'héritier poisse na martyr bino Balekechu, Tanya Mabedi. Au moins, les journalistes n'y sont pas wata ko senga. Tant que bandi promotion, ngana ya na volontaire, ngana ya ki e pa ya wata parce que wata a soutenu ka fali. Et puis Nathalie Prince Aouta na la team. Donc histoire na ya moi na ezakuna. Il fallait qu'on soutenir. Mais les locaux puis tu t'assis quelque part et tu dis que non wata salampi wata salakim piaka. Yo sale wata promotion. Ochaka logo na film. Ocha logo ya Prince te ya Vodacom mais logo ya watu chako. Bosani. Dans ce cas yo azana vu ken pena yo mona fali mkoni. Fala pesa ombo mkoni. Fala bloka ona. Tanga kombo na ya nana boduga na edi badiata. Wa muto salote. Mais baba mema ona ni na pe crime. Ken piana. Yango yo po komi susu muto sara bien te ka hiver ka moko. Abi héritier capable de foutre mais réussi à ça yo. Moi on a un témoignage. Tout ça na film qui dans un bon et pas goga mais tout ça il a tolobé la fali. Tout ça les monsieur fali moi tout ça mais na pourquoi OK pas gogo zumi ya bo za reconnaissante.